Olevania chuanin hei lom Mizoram Public Service Commission noya Group B exam thin te chuan hrianga chumi chuanin Group B examination noya hanin exam schedule haute hi an ron siam thar le ania ama chuanin te ang hemi an ron siam ma hemi notification an chhuah ma December ni riat ma hi chuanin an du hunah hianin advertisement hi an ron chhuah an du hunah hianin exam hi an conduct le hi ni mei thina then hi chu invoice se na hun tha deuh te hi hom thina then hi chu invoice se na hun hi thavak lo te hi hom ve thina a thena hi chuanin ten mumal lo deuh hianin an kalpui thina ngon ti lain hei thulawm tak mai in December ni riat khanin Mizoram Public Service Commission hianin thun ron chhuah chu Group B non-gazetted examination exam chungchang hi ni dawna voinia kan khel ho tur pawh hi apoimo dawna voinia ka soi tur hi kan lo entlang theuh tawh tur han karinga MPSC syllabus te clear ho na te kan lenga ma sign heng ho i clear ho na masa kan lenga December ni riat sang hi song hi nga khanin notification hin on chumi chuanin Group B non-gazetted examination hi ni chu anoi mi ron tarlan ang hianin kan siaranga Mizoram Sarkar hnuaiah Group B non-gazetted examination na hrang atan Mizoram Public Service Commission in direct recruitment examination a bua sei thina heng Group B non-gazetted examination hrang te kalphung fel tak om chia lova kalpui ani thina lai khan di china ka soita khanin kalphung hi fel fai hi om vak lawa mo chang chuan reasoning tel chang te hi nei thina khatiang khanin mumal lo theiang ber khanin an kal thina ase hei i calendar mumal takan sim ta dona exam hun tur polo manna omlem lovin department Federal Authority ten proposal an rem chan huna anon thon zuin atla chapa kalpui mei thina ni tlangpuya commission Sarkar department le commission tan olsam zo nan hetiang Group B non-gazetted examination atla chapa kalpui lova exam hun B fel fai zo nei ni se atia chumi atan chuan chumi ang zui chuan kuminan nei turin atnoya tarlan ang hian examination schedule board framework lo manani lai henin kan sui zau le longa kumina kalpui turati lai hi 2026 niom tak turania chuanin hen entaila number 1 hianin notification of vacancies hianin helai hian entaila January to May hianin notification an siam don ani mela mo thla exam ya gap kan ti chon January ni atro February March April May omje chu thlanga chung kha in notification vacancies mo post ruak omem department a Mizoram khoila nge post ruak khoi department a Group B non-gazetted post ruak hi di ho ve kha nge ani the khom hun chung kha ni berang chu department tin kha ni chuanin advertisement hi May lo zauta mo ani lo pon advertisement hi April thla le July thla inkara hianin ani dona number 2 hianin chuan chumi a po chuanin han an le taina number 3 hi examination hi lom le ta ni examination hi lom le ta June le November thla chung ania June July August September October November je chu 6 months velang bor khani dona chuan publication of result kan ti hi September le March ani chu je chu kum khat vel tha tho chu in sen le tho chu ngai dona MCS po hi MCS kan ti te mo MCS kan ti te po hi 1 year exam hi ni tlang ta atlang puin notification te han kal ne advertisement ten han kala interview ten te resign po na
me u hi chuanin kum khat hi lo liam hman nge thin ni ka tiang kha ni a chuan calendar mu mal deuh mai MCS po group A po hian an nei a post ruak kha tam khom me chu tiang chen chuanin group B mo gazetted nan ni lo gazetted po hian calendar mu mal deuh MPSC lampang hian in a siam le a kum tin an la ni po hi kum khat deuh tho hi kal ve a chu tiang chen chuanin group B nan gazetted hi siam alo om lo a hetia han siam ta mai hi MPSC lampang po hian an calendar ang hian an kal hi be sei tai la kum tin la kan tum to don ni mo a lomom don khom me a chan chu experience tam taka noma chumi te tana thil tha tak ni tura ka nga ke nga ma nga ta phei chuan mo chuan ta kan han soi chho zel nga noi mi hoi chu tiangin poimo lawa ma se hela hen kan soi du la ya chu e group B nan gazetted hela hen an tai la toi thuzi in zia ka hianin group B nan gazetted ta examination hi achunga tarlan annual framework ang kalpui ani to don awang Mizoram Sarkar noya department shang group B non gazetted post row vacancy needed on January to May sungin format mangin commissioner notification of vacancy thelu turani ti hi ni a lai kan share san chu kumtin mo la kan tum to dona khamia khanin alomom don khop mea mia hianin experience tam takte po tranle zola ngai dona achan chu competition a sang to si na khamia khanin kan soi chho zel nga emi hi bul tan na tan kan se tu na syllabus kan lu chho tan nga syllabus hi poi mo don khop mea en tang hila hela hianin kada deya syllabus hi group B non gazetted syllabus ania chu kan thlir hawanga kan thlir hawanga chuanin heta hian an entai la group B nan gazetted ta hianin general english oma chuanin mark exam he pu kan ti chun 100 marks a puwa mo ela hianin 3 hours ani a chuanin paper 2 a hianin paper 1 a hianin kan sui zaw le lok teng general english chi omani mo essay type oma essay type oma chu conventional type kan ti khani mai ta conventional type le nge grammar yang vel ho kha MCQ ho vel ho kha ta conventional type kan ti ren chon essay te mo nge niang adang precise ti te chuan letter writing kan ti te letter writing kan ti ho te ho kha tel ta eng ho hi apoi mo mai ni sung ho chu conventional type an nia chunin ma ka ron puza chu hela hen atnai hen detail syllabus ti hen chiang tang mai ni jiang lia chu dan chuanin precision marks so maken letter in marks so comprehension mo passage writing kan ti hawang kan marks so mani dona chuan atobera dina tanin essay hian in marks so maken le dona conventional type ho kan ti ho chu heng ho hi ni a descriptive ania azia ngai kha ngai ta abak zo he chu hei entire parts of speech ti te parts of speech in 20 marks ania chuan correct usage and vocabularies ania marks som ni thoni a chuan formation of sentence ni hianin marks som ni nia omzia chu conventional type hianin marks som li kenga chuan abak ho zong hianin marks som rukan kengani avaina totalin mark zan nia chu la hianin darkar zai kan chanthe ni chon darkar thum hun chu ania rinain atam khop me paper 1 hi a huam chung he tlem veng renga ni paper 1 hianin achang he chon ngai to me a thuya ngai dan me kan soenga paper 1 a hen english so lo le english chian ni lo hianin gk ne tha hanin kop thin mai se mo darkar thum hun chung ani thosia khamia khanin GK tilengat phe hi chonin azia don lu tuka paper 1 a hen bet jok tan se paper 2 a bet hianin reasoning le nge mathematics atela wang hianin reasoning le mathematics alo har chung phe hi chonin darkar ni chu chan na hunom sia mo he helai kan tar la nang hian darkar ni chu chan na hun om sia chu marks ni la keng jok sia khamia khanin har vel tu helai chu tlemin ti nge yang pu tok chia lo
ka ti ve a ke ma chuan chan chu darkar ni hun chunga mark zani chan man tur chuanin match le reasoning a ngat phei chuanin ei question ul zok zok hi ron chuam mi lo ne match le reasoning a ngat phei chuanin kamia khanin thuak sen ngai tak tak te rei tak tak chungai te ni hlom thina wang hianin darkar ni hun chung hi chuanin kanin tinge neng en chok zo man me ulo ni gk lo lo nen chuta la omrc ta kan han la chang le zuya chang zo man lo ten lo ma khatiang khani a helai hi chu tlema boi thlang na lai chin deuh hi ong ve ning ka hria chon kan sei man in lo tur pakhat nia ka hria ta chu I group B nan gazetted post a hen komin atang 2025 atang hianin negative mark anon siam ve chat me helai hin than en tai la 1/3 an tia mo chu negative mark ania omje chu 0.33 something borvel kha an minus don ta negative mark khom don ta 1/3 ni kha chuanin mun thuma thena mun khat tina khan mai ta kha negative khani dona chuanin helai hen kan sui du lai chu poimo deuh me negative mark hi om to dona negative mark ani wa po ma mo wa po khanin oma chuan nge group B nan gazetted sub inspector ti ate excise sub inspector ti ate po SI kan ti ate khatiang ho ate po khanin om chho vek to don ni chuan poimo le deuh chu question kan hei risk fu velang kha engma kha om thei to don lo ta ka risk fu em ka ting ta de ka risk fu wang ma ka pu tha ti vel ho kha om to don lo wa van ne wang ma mu tan vel kha om to don lo ni achan chu kan ti sual khanin an kat jel to don ha kan nge nyang kan kan ti diksa kan thiam sang ngoi po kan ti sual wang khan an kat wang khanin mark entirnan mark somruk mu injing itahila paper wala hian mo kati sual ka thiam lo ho ka risk ta chiam me la kha khanin ka be sei lo lu tu khanin 30 marks po ka mu dei theini khatiang vel khani dona omje chu kan thiam lo kha chu chang lo ngam kha ngai to don ni tongpong risk dik tiang ve mo inki pong ki tiang ve kha chu active vak to don lo ni thiam tak tak thì mấy tiếng angai to do na kami kan sei ve shim shima kami aka kan hriat chian anga ya chuanin helai hianin kan sei de du lai chu eta hianin convention hianin ama chuanin ka hriat chuan lo chuanin syllabus hian thlakam thlang ve 50 marks kharon puthina mo 50 marks a puthina omje chu convention type a hianin tam tak english thiam tan chuanin hanin vong dor theini mo chen khatin 90 te han mu dor phei chuanin helaya tingen en english thiam vak lo mo maths le reasoning a strong tho si english thiam vak lo tan po khanin chance chuam tho ma se english a entirnan thiam lo lo ni tang se 30 ten mu tang se chance sa chetalu tu hani khamia khanin helai convention type a hianin anon ti that ve ne lai ka ti lai chu 10 marks chu hiron putoni mo precis ti te essay ti te letter ho vel ho hianin omjia chu anmani amal mal hianin makhan putnem to lo ta khamia khanin MCQ a hianin anon putnem tir ta grammar kan thiam nge thiam lo ti ho vela te mo vocabulary tiang ho te idioms and phrase ti vel ho te khanin aloi na thui ve to lu tuk ta khamia khan chuan kan sei du le lai pakhata chu english a hianin mi tam tak hianin mark scoring na lan mang thina english chu hei competition rank siam tu ber hi ni ve lu tu ka MCS a po hian ni trina ma se MCS a english a rank ma putir to na group B syllabus ai chun english hi latela alalom khup me a chan chu rank ala hril do na athiam tan chon te ang advice ani chu english in el na ber reng hril tu ni khamia khanin hei paper chun en tela general knowledge ma reasoning ma hemi pela ma hen maths polo ma maths an ziak lang lo me hela hen mo hela hen maths tel lo mo kha kan lo ti hlong en tel ti kha kan soi du chuan darkar hi hun chung hi chuanin
i tu vong ma hian athiam filor tak tak ni lo chuan mo a GK hi lo ol zok zok box hi lo nen khanin an chang mu mal man don lo hre enge in el na tur ber kan ti chon he English hi kanin el na tur ber in el na tur ber ani a convention type ti te parts of speech mo vocabularies formation of sentence heng hui kan thiam ani chon bel in mo chumi chu nge hei hi ka keima ni ti khoba kan thiam chiang kha ngai ni jing ve kan du chuanin khalai khan kan sei zau ni a chuanin paper two po hi han lu chil tai la mathematics po hi kan soi fia zelanga hianin paper two hian lu chil tai la hela hian general knowledge ania pasabera chuanin mo cha dot le nge reasoning MCQ nia chu chu 200 marks ania hela hianin GK hi kan lu chin masanga GK dota reasoning te mathematics kan lu chilanga chuan ka soi ho hi poi modona zaina hianin heta hianan en taila current events of states national and international importance ania current affairs hianin marks som pani hiron pudona chu MCQ hlang vekan ni dona mo MCQ hlang vekan ni dona i suita ang khanin GK hi chu zirfu ve hi uma in chiar zau hi ngai thei chu ni chong me lo tu sai hian an tinge nyang MPSC hi group nan group hi har tol moti me tur hana ve china khala khan kan sai zau ve ni I current affairs hianin zir tu thade ka shin chunga chu GK today hi thalu to kani mo GK today hi ke kan ka zir na so china GK today hi subscribe pe mo level ho te ngai china khan mi akhanin atam thei lu to ni GK today hi chu question son zati somnga ti borvel khani tain ka sheka chiang ta chelo ho vel khani atam lu to ka question he mi wang hianin achuak hei alo chuak ve alo hi chom ve nge thina chuanin GK today hianin antirnan international le national lo cover tang se mo national India kan ti le international national hello huam tang se chuan khami piala ma han Mizoram po he tel le nge toria Mizoram a chuan mo enge nyang wanglai ni hi tha mo wanglai ni hi daily a kan chiar the ni chuanin atlukom chong lo ka ti ve a ke ma chuan enge ka chu kan thati ve dan khan me a ke ma hi chuan wanglai ni ka suggest do bera chuan national international he big takin current affairs a chuan GK today tluk khi chu ka hre chu lo mo ma se ai tha dang tha tam tak kan hria kan du zong tak kan thiam the zong sang ni kha chuan ka chu ke ma ni du than na ni do na chuan in next sa kan kalanga heta hian han en le taila history lo langa number b na hen history a po hianin zirtu hi ve nual meya chu ni mark som pati ron puno na history a po hianin modern history hi achuak na sabika mo ancient medieval te hovel kha chuak lo mi kan ti chuanin chuak thawe history of India hianin ai cover ve thawa chuanin Indian national movement kan ti hi chu modern history langoi hi ni ve mo chuan Indian history a hi chuanin ancient te art and culture te hovel khani ma se achuak viau lo chu tiang in modern hi chuak na sa joka ancient medieval tiang ho kan zir pe lo ni chuan modern chu ko kan zir the ka chu a thavek te haram sei do chuan chu aron chuak mang meu lo ni ancient hi chu kan chuak sang chu nei ve thawa chuanin number sina po hen an kal tai la geography nia hena hian Indian geography le enge Indian geography le world geography hi ni tlang puya chuanin hela hianin world geography ante chuan enge hei timei tiang geography ngo hianin seina physical geography o matro chuan human geography o ma Indian geography o ma
ka tiang kha ni a chon social geography human geography kan ti ho vel ho ka ni a chon economics and social geography ho hi apoi mo ho zual pui ni a heta hianin han taila a hnuaiah hianin physical oma tiro heta hian han taila hela kan highlight la physical oma social oma economics oma chon physical geography te social geography economics geography ho hi zirla chu atok ve hleng ka hria a chuanin tapo hianin current affairs CA kan ti mai a current affairs GK today kan chia khanin enge he link dan hi thiamila exam tir dan te hi thiamila khalai khan chuanin Indian polity a hi chon lekha pu thatak ka hrel chunga chu Lakshmi kan ti hi ni a Lakshmi mo KANT ti khanin ka hria Lakshmi kan ti kha latest edition hi leila chuanin ta hi chuanin polity bi ka hi chuan a tha khop me a chuanin economics and social development sustainable development poverty inclusive economy demographic social sector initiative and other related issue economics number in a hin and taila economics and social development it sustainable development hi ho as sai tura tam lut tuka ta hianin economics hianin achang chuan Indian economics mo he fundamental enge monetary policy te enge secondary economic growth versus economic development tiang hote mo 5-year plan objective and enge achievement te inclusive growth omzia te sustainable development omzia hang vel ho te apoi mo ve thina chon achang le scheme ho the poi mo ve beti bachao beti padhao tiang ho te mo chuan skill india ti te PM kisan ti te poshan abhiyan NEP 2020 ti te chuan khang ho vel ka health education women and child development ti te social justice ho te skill development program mo scheme sang ho vel ho ka tiang hai chuan in apoi mo ve a chuan scheme hi mudra ti te beam mo SH role of SHG NABARD microfinance tiang ho vel te hi apoi mo ve economics a bo hin soi tur tam tuka a hran pa in heng ho GK hi chu a hran pa syllabus detail du ron la soi pokala tumanga chon tuna ka thu soi ho te po hi khang ho kha aron chuang na sal to ni HDI index ti te mo HDI doing nge function a enge an measurement ante India chu mi zata chon zange kan om tiang ho te haron chuak na sa thina chuan if na henan kal le taila general issue on environmental ecology ti te biodiversity and climate emi te ho hi topic khat tho ni a mo hi topic khat ani a chuan hi topic ni a hi climate change kan ti mai ta topic thu ni a chuan in 12 marks poron puleta chuan general science kan ti a po hianin general science a hianin hei chemical nge scientific name ang pui how vel kha thiam khangai lowa enge human body respiratory system ti te mo enge chamber zange kan nei mihring hian ti te chuan chumi kan mita chuanin amit no te hming khatiang ho vel te English scientific name ho kha apoi mo ver thina chuanin marks som pani rom pu chuanin 12 marks alam pudona science chu tiang in ron chuang kharte chiam lowa science background nei chatan pe chuanin har lo le zuala ma se khami khan science background kan nei vek theino mi hring zong hian science zirvek kan ni lowa khami khanin zirve fat chungai ve thina ma se lai pen kan sei du lai general theng ber hen zirila thil hi chu mo general theng ber hen zirila YouTube aden en ina YouTube ate point an da na sa khami kan pum na tho dan ti te khoya nge kal kwal ti ho te blood cell ti te tam mai sei tur chu kan soi seng zo don lo wa chuanin environmental ecology a po hianin kan soi le do lai chu red list animal ho ti te mo Mizoram hianin park and zange kan nei Indian park and zange chumia chuanin ramsa chu ma
aram somna enge national park mingte khatiang hote ho khan zot na soviet china khalmia khan kan seve ni a choni atobera it's na henan entaila mizo ania he chonin 16 marks ram pudon ni 16 marks apu chu chu Mizo culture its heritage and society ho vel khani henga etai chonin Mizo enge history ziak tu ho uh, ho vel ho kha tha Mizo ai chu sin son tur em em hi ka shevak lo ke ma he chonin ke ai thain shianga Mizo chanchin mo manlai chapsar ko tenting en practice dan ti te chapsar ko lo pian so dan e vai nge chapsar ko dan mai vai nge mim ko dan mang e vai nge pol ko dan man ti te mo I ram chuadan in lama thang chu anuma ram lama thang chuan oma chuan khatiang ho ver ho kha thiamong chian ngai zolbu kan sangna zolbu ka tuinge thim fom mo zolbu ka ingen ti thin ting ho te chuan British hawn lo kala British lo nu lai mizo chanchin zir tu le khabul lui tak tak lo ziak tu ho te khatiang te bo kha poimo ve thina khamia khan kan soyani chuan soita khanin gkb khe chu video shan takin syllabus mu mal chip chiar nem karam na ti bokanga ta poina nen le taila at number 2 hen simple arithmetic ani simple arithmetic ni hen a simple lo thei ko pa engwe chang hi chuan ta hianin mcq negative puwa 60 marks arania chuan atoberna tan general english and reasoning 40 marks ani le boka heta hianin technical hi chu kan soi lo nga technical hi chu a technical ho bo ken ra thiama technical bernge hriato thin si lo hela hianin kan soi zau nga ke ma hianin gk le paper 2 huam chung ve ni a he soitang khanin paper 2 a chuanin engetel general knowledge atel tro adota engetel kan ti chuanin nichina ka soitang khan mathematics nia dota reasoning nia chu 2 hours che chan na huna oma mo 2 hours che chan na huna oma omje chu thiam em hi ngai ni top mai ni gubin an gazetted exam tur hianin tling tur hianin ziak tling ve tur hianin thiam anga ya mo tongpong kalpa atlin thei mai khani bing mi lo ni chan chu negative 10 oma chuan in zero ve fat ngai ti hi kan soi du chan chu kan in zero lo ni chuan in zero pe an tama tling tum tak tak an tama khamia khanin kha chu kan mani thorim na point kadanga chuanin hela hianin simple arithmetic a hian ka soi suala chuanin mpsc hianin unofficial website a hianin syllabus a hianin sompakua chian tar lang ani ma se kan han ti nek an tar lan lo chhuak hi tam ve lut tuka ti mai te ang syllabus a kan etc ti ten a chang chuan da thina khamia khan hria chuan chan chiar nek hianin reasoning nen hian reasoning nen hin avain total syllabus chu 60 don ani mo 60 topics don ani tam lut thokani mi a hianin reasoning le maths hi nge an in engna pakhat ani ve maths le reasoning kan thiam chuan mo eng polo chok se kan thiam phot ani chuan english nen kan thiam ani chuan mo helaya ka soitang kan english nen kan thiam ani chuan tin na chance hi a percentage sang khop nei gk chu local no ro se mo local no se kanzir don lo ti na ni kanzir don te meu mei chumi awang chuan kanzir dona la hian ma se kan thiam lo ni pon poiti lo tu ma se kan stress na lai tur chu simple arithmetic mathematics le reasoning le english a tal hi chuan mo solid tung khobin beila tlin na chance kan nei nge don ti ka soi du ni chuan hela hianin ni china ka soita khan mathematics a hianin enge topic hi MPSC hianin official hianin 19 borvel hi ati suapani ama sian chiar neu hianin va hian somni le pasari don hian ke chang ka chiar hian amo topic lo chuak zata hi kan chuan
reasoning a po hian 30 topics borvel hi lo chok thina omje chu hei 27 kan ti tangna han share tak tak pe chonin 30 borvel tho hi lo ni ve tho ta amia khanin omje chu ni china ka soita khan 60 topics si kan thiam nge nga ya chok ol chu ani big lawa reserve fat chu nga ni ti ka kan sei du a chuanin heta hianin e kan sei le du lai pakhat chu coaching hi kan pe nge batch thar hi tuna hen kan la hong me ka batch thar tur hi tuna hen kan honga 7 January changa chan tur ni a chu 2025 ani dona enge niang maths le reasoning a big te henin kan pe dona chan chu khal bing kan du a fee hi sangthum zanga ni dona full course mo thlatin a fee choi vel ngai don lo maths le reasoning a hianin kan zirtir chip cher khop me mock test hote kan petra a chuan I tlingpo hi kan nei chau ve nual to ti hian zoom kan tlang hianin class kan pe hi ni mai ta khamia khanin full course chu sangthum zanga ni a 4-month course ani don ni khamia kan sei du ngal boka topic hi somruk chuang kan zir don ni thani chungin mo chuan record video po hi enlet ngal char turom dona kum khat 2026 pumpui enlet turom dona sangthum zanga chawin khamia khanin class hi dar sari le chan ve zan tin mo kan nei dona chu 2 hours ni don ta maths basic ngoi tang kan zir dona chuan a basic thei ang ber tang kan zir dona chuanin MPSC chu kan focus dona MPSC chau ni lo enge dang kan ti chuanin Mizoram departmental exam mo group C kan ti te group C chuan Mizoram group B ti te MCS group A mo prelims paper 2 C setatel hote chuanin chumi pialama chuanin SSC pokan khoidona chuan banking pokan khoidona chuan enge banking pialama SSC railway polani le akhatia khania kan khoikim don khopa chuanin admission abuai tan po hianin ka phone milo betopula filama harsatan po inflation na tur eng maum lawa installment pona pek theya installment a pek awang khanin atau pha chuang lawa chuan admission ron ti duni chuan ka heng ka phone number 9362880266 a po hian endik lai pon ka biak thei reng ani ti kha kan soi ngal do a chuanin khang ho ka voini tan chuan kan soi thei ni mai sela chuan video tha tak tak lo en let theina tan kan channel hi min lo subscribe la min lo nge min lo share sakla ti kha khongai na kan dil ve ngal ni chuan chul dangom ni chuan kan ron la tar lang zel don ya